Voi ni December nili sang ni som ni pathum ania tukin jing a hian avoi khatna dan Hnahthial district chunga Mizoram State Legislative Assembly inthlanpui voi vote chhiar voi khatna ne ni dona kan hnunga DC office chung berak hianin DC conference hall oma ta chuan vote chhiar ni dona vote hi round too much here tur ania ama sabera postal ballot te service voter te le home voting de chhiar ni dona chumi do ta chuan jingdar le chan ve tangin EVM chhiatan aniang Hnahthial South Tuipui constituency a hianin polling station somni pasari omin dokan pakua vote chhirna tur om dona round thuma zo fel tumani Hnahthial district chunga constituency omchun 29 South Tuipui kan returning officer pulal ven hima om lau me he anin vote chhia dan tlangpui minsil donani ole hei fo in hi December nili alo ni ta a kan sia theu angin December ni thum nimina chhiar turati kha amai ro chu rem chan jok na wangin voina chhiar turin Election Commission of India chuan an ron ti ta a ti chuan keini hi kan district a hianin SC pakhat chau kan naya South Tuipui SC hi nia ti chuan kan SC a hian polling station som ni pasari kan naya chuta chuan counting center hi kan DC conference hall a hian ania chuan counting hall hi conference hall kan nei don ata chuan table pakua kan siama ta chuan around thum chunga chhiar zo turin kan in buat saya kain buat sai dan chuan ti hian dariata Election Commission of India in thumin pek angin dariata tangin postal ballot kan chhiar tananga ti chuan postal ballot kan chhiar zo emo zo lovemo dariat le achan ve atangin first round kan chhiar tananga EVM kan chhiar tananga ti chuan aba khachu a timing ka soi thei to chi lawa kan rei dan le rei lo dan turte EVM chepalao mem ti te engma soi lok thei lo wangin first round kan zo ati kan first round result kan declare anga ti hian media center lama te kan pe anga ti chuan chimi zo chuan second round kan than le anga chu tiang zel tur chuan nia ti chuan third round aza huna hian VV pathi kumin hi Election Commission of India hian VV pathi SCT na tangin panga theu chhiar tura minti awangin third round zo chuan VV pathi panga kan chhiar lenga are zong tur hi riat che lawa amai ro chu kan bei seidan chuanin dar som pani atanga dar khat velai chuan zo vek thei tura kanin ngai le kan lo me Hei khô phê căn khoa xin ram hi lệ thu lệ là tê lăng chi mà se rồi thấy pha đêm Christa châu choang đi tel ta kim i kal se lăng u đâu na cara lên chi mà i lăng Christa tan i thong se lăng u min tha tham long mangai fa te kan ni tharang thiang lim min shoi se lan se zalen na dar lo ri khun suani re thei fa te gan lim to am chapalung ai rom song song te zalen na kol em don ta e zalen na kol em don ta e khen na para len chi ma ila i ming châu hi kan chuang to a i om hen kan chol ve to anga chatuan ram luang kan khen hun zalen na dar lo ri khun suani re thei fa te gan
Zalena kol en don ta e Dona kara leng chi ma ilang Krista tan I thok se lang u Min tha tham long mai fa de kan ni Tharau thiang din min shwa ze lang ze Zalena dar no ri khun chuani Re thei fa te gan lim to ang Chapalung ai rum song song te Zalena kol en don ta e Zalena kol en don ta e Zalena kol en don ta e Ring nun chui chang hia lung oi har mange har sat na le boy na te hia ni tin min hual trina tran pui tu reng om lo ang hia thin lung arum trina lalpa be se na ero anung reng tri Kata lalpa tra ani, oh kata na tra ani, kakong tetluangi lang lo mase. Hey hika shereng minen kolchi, min mangai tu ani, kay katan hiyan lalpa tra ani. Ilam hoy nang ngai tu I hoy sang ngai lova Imuti trin ingai sak zia Iti sak an soi tri Kay bay say tu reng nay lo hi Lalpa ilam kahoy Nang ma chaw ani kan bay say may en chu Kata lalpa tra ani, oh kata na tra ani, kakong tetluangi lang lo mase. Hey hika shereng minen kolchi, min mangai tu ani, kay kata hiya lalpa tra ani. Nang malam tran tu te chan him lo ang ma se sa drakate imu dir kha I chen chil na an chang ki bolal pa hey ka du ber I ke pula hi chu chu lu hianin ke zong ka ring trine Kata lalpa tra ani, oh kata na tra ani, kakong tetluangi lang lo mase. Hey hika shereng minen kolchi, min mangai tu ani, kay kata niya lalpa tra ani. Kata lalpa tra ani, oh kata na tra ani, kakong tetluangi lang lo mase. Hey hika shereng minen kolchi, min ma
ngay tu ani ke katan ya lalpa acha ani hey ka shareng minen kolchi min mangai tu ani ke katan ya lalpa acha ani chhiar chu ko na form 22 C066 certificate of election. I, returning officer for the 29th Inthlanpui ST Assembly constituency in the state of Mizoram, hereby certify that I have on the 4th day of December 2020 declared Sri Hnahthial-ah MLA of house number 20A Model Hnahthial, Mizoram PIN 796571, sponsored by Mizoram People's Movement, to have been duly elected by the same constituency in the general election to be a member of the Mizoram Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election by the returning officer. Oh, 29 South Tuipui constituency MLA election result chu pon felanita ikan bula MLA thar puje jelal peklu athua ani hianin toite in interview kan nei dona puje je hi lanau pangte ni ma se tun tuma hianin vote za somnga le parukin achaka ne nai chana hen engtinge ilo mem ama sabera pathian na lom chu ka sei duwa in hei nia helai sau tu bi biala candidate kanan nia denam zong tak chora phur om mang reng fiu maya maro chu ama sabera pathian kan da pathian hena kan thena kan dil thina kan ta na thatu kan ta na kong min ruat sak te po ning ka ria tiang hena kanan chang hi kan ti thei ni lawin pathian na min tho sakna zarania tin helaya min vote helai vote min petute South Tuipui bial ni puite in zawai chunga hanlom thukan soinghal bong ni rose ti hianin engtin nge inom zel dan tu ni ang ai zol lama te in phenghal don nge engtin nge kan ho tu te hianin naktu ka hianin khom kha program kan siam ai zol lama chu chu ke hi zan lama ai zol lam panaka tlan phei vele anga yanga pathianin remti ni chuan chu kan program hri deuh chu ni tuna chuan in ne na akhanin ilung oyem ka ai khan chak vote musang deuh tu chu kan ni tiang chi deuh mo engem mo soituri nem nia assessment na nen chu nen thlau deuh leka amaro chu pathian min rem ruat na aning ka hria ne na kan lo chan san nu tuk tawan chapon dot mi hringa polom theya pathian rem ruat aning ka hria kan vote mu zat thleng pok khan hun thatak min pe kan lom lu tu ke ki pok alo me